Ja sam razvojni program za sintezu hrvatskog govora. Mogu čisto izgovoriti bilo koji napisani tekst na hrvatskom jeziku. Dobro došli na moju prezentaciju. Ova verzija sinteze govora nalazi se i u programima za Android operativni sistem. Program za sad još koristi samo osnovna pravila za izgovor, bez leksikona. Želim vam pokazati neke od mojih osnovnih mogućnosti. Kao prvo to je brzina govora, a zatim sve boje glasova koje imam. Demonstraciju ću izvoditi rečenicom: ja sam program za sintezu govora. Prvi glas: ja sam program za sintezu govora. Drugi glas: ja sam program za sintezu govora. Treći glas: ja sam program za sintezu govora. Četvrti glas: ja sam program za sintezu govora. Ovo je brzina od 30% glas 2. Ja sam program za sintezu govora. Ovo je brzina od 50% glas 2. Ja sam program za sintezu govora. Ovo je brzina od 70% glas 2. Ja sam program za sintezu govora. Naravno još ima mnogo prostora za poboljšanje. Hvala što ste sudjelovali u prezentaciji. Ako imate bilo kakav komentar u vezi programa, rado ću ga pročitati. Pozdrav, Želimir Bistrović.